tubaye ikaze inshuti bakunzi ba Yakababaro TV nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro n'imigisha. Nizere ko mumeze neza, nizere ko ibintu ari amahoro. Mumeze bute rero? Nizere ko rero mumeze neza. Munyemerere uyu munsi wa none tugenda tubabwira amakuru yiriwe avugwa umunsi wose. Tugiye kunyarukira rero mu makuru asanzwe, mu makuru ya politike, mu makuru y'imikino, mu makuru y'imyidagaduro. Muri kumwe nanjye Dore niyo mugabo bahaye ikaze muri aya makuru. Munyemerere rero duhere muri izi nkuru zaciye igikuba kabisa hirya no hino. Duhere kuri iyi nkuru aho batubwira ngo Ingoma Remera abaturage batunguwe no kubona umukobwa w'imyaka 17 basanze mu nzu yapfuye kabisa. Amakuru abatuye aho ngaho baduhaye nuko bavuga ko uyu mukobwa basanze yishwe yakaswe izosi kabisa, ndetse hamwe n'ibice bigiye bitandukanye ngo bamwishe bamukatakata ibice, bamukata amabere ndetse bamukata ngo n'igitsina kabisa. N'ubwicanyi ndengakamere, polisi ndetse na RIB byahageze kugira ngo bikore iperereza ry'uwakoze icyo cyaha kabisa. Kandi nanone mu karere ka Nyaruguru baratubwira ngo mu karere ka Nyaruguru muri Munini abatuye muri ako kagari ka Giheta batunguwe no kubona urupfu rw'umusaza w'imyaka 69 bivugwa ko yanyoye inzoga akimara kuzinywa zimurusha imbaraga, ahagurutse yikubita hasi ahita apfa kabisa. Turi Rwanda rero mu makuru ya politike aho batubwira ngo Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Yusufu Murangwa yatangaje ko ingengo y'imari y'umwaka wa 2026 na 2027 ingana na miliyari 779 n'amafaranga ibihumbi 300. Kandi nanone yiyongereye ko miliyoni 844 n'amafaranga ibihumbi 200. Igenamigambi rero ry'uyu mwaka nuko nguko rihagaze, aho muri 2025 zari miliyari 6,952 n'amafaranga ibihumbi 100 kabisa. Tunyaruke kandi nanone muri politike aho batubwira ngo inteko ishinga amategeko yatangaje ko ikitegetse Venusti wari umudepite yandikiye perezida w'umutwe w'abadepite abamenyesha ko yeguye kandi ko ubwegure bwe buri ku giti cye kabisa, ko ari impamvu ze bwite. Tugiye kandi nanone kunyarukira aho batubwira ngo akabafata amajwi n'amashusho ku nkiko akabo kashobotse. Urukiko rero rw'ikirenga rwihanangirije abantu bose bateza icyugazi mu rukiko bashaka gufata amafoto y'ibiri kubera aho ngaho kabisa. Ni mu itangazo ryashyizwe hanze na perezida w'urukiko rw'ikirenga Mukanangazwa Domitire kuri uyu wa gatatu tariki ya 10 Kamena 2026. Ni icyifuzo cyafashwe hagamijwe kubungabunga umutekano ugomba kuba mu rukiko rukuru kabisa. Kandi nanone baratubwira haze igihugu aho batubwira ngo ingabo za Irani zasutse umuriro ku birindiro bya Amerika. Ibirindiro bya gisirikare bya Amerika mu burasirazuba bwo hagati byibasiwe bikomeye cyane n'ibitero byo kwihorera bya Irani mu ijoro ryo kwa kabiri. Kandi nanone ibi bibaye mu majoro abiri akurikirana. Ingabo rero zishinzwe kurinda impinduramatwara muri Irani zatangaje ko zagabye ibitero byo kwihorera ku birindiro bya Amerika ndetse kabisa iki gitero cyari gihambaye cyane. Kandi nanone bakatubwira ngo amakimbirane hagati ya Irani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika akomeje kwiyongera
yongeye gufata indi ntera nyuma y'uko Amerika igabye ibitero bikomeye cyane ku bikorwa remezo bya gisirikare bya Irani birimo uburyo bwo kugenzura ibikorwa by'ingabo, itumanaho ndetse n'ubwirinzi bwo mu kirere. Amerika yavuze ko rero ibyo bitero byari mu rwego rwo kwigwanaho no gusubiza ibikorwa by'ubushotoranyi Irani yayitejeho kabisa. Mu makuru y'imikino ho batubwira ngo igikombe cy'isi cyatangiye tariki ya 12 Kamena 2026 ni kuri uyu wa kane rero ku isaha y'isa 3 aho amakipe abatangiye igikombe cy'isi ruribuze kwambikana hagati ya Mexique ndetse na Afurika y'Epfo kabisa. Biratangira gukina ku isaha ya saa 3 kuri uyu wa kane z'umugoroba, ubwo ni za nijoro. Kandi nanone mu makuru y'imikino nanone baratubwira ngo Nkundimana Fabio wakinaga mu kibuga hagati muri Marine FC yatangajwe nk'umukinnyi mushya wa Rayon Sport, ahabwa amasezerano y'imyaka 2. Ikindi kandi umusifuzi w'umunyasomaliya yitwa Omer Abkhatkani Atwani nyuma yo kwangirwa kwinjira muri Amerika agiye gusifura igikombe cy'isi. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi UEFA ryatangaje ko uyu musifuzi azasifura umukino wa Super Cup uzahuza Ostanaviro ndetse na Paris Saint-Germain tariki ya 12 Kamena 2026 kabisa. Amakuru tubabwiye na tutababwiye mu kanya gatoya turaje tubabwire nandi agiye agezweho. Mwari muri kumwe nanjye Dore niyo mugabo, ndagushimiye wowe twari turi kumwe, twari tubanye muri aya makuru. Ibuke gukanda subscribe ndetse no gusangiza abandi aya makuru yo nakagaruka. Ni Hatiraba TV, isoko y'amakuru acukumbuye kandi yizewe. Ndagushimiye wowe twabanye muri aya makuru, ikaze mu makuru akurikira.